Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menteri ke Sarkar Jelau Marcos Marak hak syitrik nailur araja arpsan ulakhap riban ban pli pajba ya ke PA Sangma Museum Arena kabalashna Williamnagar kum ke jing Rakhe ke jing dap nyu prasnem ke Sngi kha jong Purno ajitok Sangma ula longteng speaker barem jong Lok Sabha baru MP bala job bun snem natura baru riusan perthei ubala yo jing itu nakriu pau khmat hagari India hagani ke museum labu e gidur bagi jing tho ki bedai shapang jong Purno e Sangma kajing snai ke museum kolongwan penslur ki samla bagi pajba ke jela bagin tip bagin skau thu shapang kesan perkhat jong Purno Sangma ha kesan perthei Menteri rangba ke jela Konrad ke Sangma hadir mula le jingo ya ke museum beringkat ke jing senran lang jong ke kurim ke Dr. Metab Chandi Sangma Menteri ke Sarkar jela ulam prang ke yang torba thawai Thomas e Sangma ke kurim jong Purno Sangma ke sura dini ke Sangma bat kiwi kriu pau khmat bala shakhot ngobha ne ki jala ka than chetei lammi hagni ke Sngi ke NPP ke Rakhe ru ya ke Sngi kha ka khatlai snem bala seng nongrem ya ke NPP hag jala Meghalaya What is right, what is wrong. I don't compromise. As a minister, never. State. After having elected to parliament for 9 times, I left. I could have been elected another 2, 3, 4 times, but I left and went to my state politics.